find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11.
di area ini memang banyak kerbau lintasannya, karena dari arah gunung ke arah sebelah laut pantai. Kadang kandangnya di sebelah kanan ya, sebelah sawah gunung. Mereka cari makan ke arah pantai. Jadi kalau lintasan ini hati-hati dengan kerbau. Oke, ini masuk ke komplek batalion. Di komplek batalion dikasih apa ini? Dikasih polisi tidur. Padahal kompleknya jauh di dalam. Ya, sedikit menghalangi kelancaran jalan. Jalan udah bagus-bagus, mulus, bikin polisi tidur. Jembatan memang jarang yang bagus ya, lantainya nggak tahu kenapa jarang yang bagus. Tak pada bolong-bolong, terutama di perbatasan itu. Makan duri. Di sini banyak orang jualan kerang ya, kerangnya segar, baru kerang kuala kalau kita bilang di sini. Ukurannya besar-besar. Jalannya bagus. Lurus. Ini sebelah kanan SMK Pertanian. SMK Pertanian, arealnya luas. Tapi sekarang sayang siswanya udah berkurang, mungkin minat kurang, nggak tahu kenapa. SMK 1 Pasir Raja. Dan banyak orang jual semangka, tapi semangkanya sebagian besar bukan dari sini, dari luar. Ini adalah terbit gajah. Ini di sini ada Bandara Perintis sebelah kiri. Bandara Perintis melayani, ada penerbangan dari Susi Air, Susi Air ya, seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu, saya lupa. Jalannya ke kiri.
jalan baru diperbaiki ya, baru perbaiki kemarin ini agak agak sedikit kasar, berlubang-lubang. Sekarang udah dilapis kembali. Juga kemarin dikerok juga ya kasarnya. Sekarang udah mulus. Walaupun tak kenapa ya, kalau jalan Indonesia itu semulus-mulusnya itu tetap ada goyang-goyangnya gitu. Goyang. Terutama mobil kecil seperti ini ya, Brio. Itu terasa goyang-goyang. Kayak bergelombang. Tidak betul-betul datar. Tapi aspalnya mulus. Pit 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 pit.